biragoye ko wavuga uruganda rw'umuziki w'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utavuze uyu mukobwa. Biranagoye kumva bavuga umuziki wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakabaramo izina Beyonce. Ubundi amazina y'inyokuri bamwita Beyonce Giselle Knowles. Yavutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 mu 1881, avukira mu gace ka Houston muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mazina ye yongeyeho izina Carter ubwo yari amaze gushyingiranwa n'umugabo we witwa Sean Carter. Beyonce ni umwana wa kabiri mu muryango wabo. Akomoka ku witwa Matthew Knowles, akaba ari we papa we, ndetse na Tina Knowles, umudozi w'imyenda kabuhariwe, akaba ari we mama we. Beyonce afite umuvandimwe we uririmba witwa Solange Knowles, ariko akagira n'undi muvandimwe bita Bianca Lawson. Hi, I'm Bianca Lawson. Reka turebere hamwe amateka ya Beyonce, uko yatangiye umuziki, ahageze uyu munsi, ibihembo bitandukanye yagiye atwara n'uduhigo dutandukanye yagiye aca mu muziki we. Akiri muto, Beyonce yakunze kwitabira amarushanwa yo kuririmba yakundaga kubera muri Texas. Mu 1990 abifashijwemo na se, yinjiye mu itsinda ry'abakobwa baririmbaga ryitwa Destiny's Child. Yahuriyemo na Kelly Rowland, Michelle Williams ndetse na Latoya Rockett. Iri tsinda rikaba ryarafashwaga na se wa Beyonce, ariwe manager wabo. Mu ndirimbo iri tsinda ryamenyekanyemo harimo nk'iyitwa Say My Name, Survivor, Independent Women na Waterfalls. Nyamara nubwo iri tsinda ryari riyoboye mu muziki, ntabwo ryabashije gukomeza gukora kuko muri 2001 ryaratandukanye, buri umwe afata inzira ye. Kuva muri Destiny's Child kwa Beyonce nibyo byatumye uyu mukobwa ahita yamamara cyane, kuko muri za 2 yakinnye no muri filime yitwa Austin Powers in Goldmember, akaba ariyo yinjije amafaranga menshi muri uwo mwaka. Naho muri 2003 ku mugaragaro Beyonce yatangiye kuririmba ku giti cye, ibizwi nka career solo. Ahita anasohora album ya mbere yise Dangerously in Love. Iyi album yarakunzwe bikomeye, ndetse indirimbo 5 zari ziyiriho zijya ku rutonde rwa Billboard Hot 100, no kuvuga indirimbo 100 zikunzwe kuri Billboard, ibintu bitari bisanzwe bibaho. Indirimbo zamamaye hirya no hino ku isi zari kuri iyo album harimo nka Crazy Love yakoranye na Jay-Z, ndetse na Bad Boy yakoranye n'umuhanzi Sean Paul. Iki gihe indirimbo ze nizo zacurangwaga cyane mu isi ku maradiyo n'amateleviziyo mpuzamahanga, byatumaga Beyonce arushaho kumenyekana no kwamamara. Usibye album, Beyonce yagiye asohora n'izindi album nazo zikamenyekana cyane. Nko muri 2003 iyi album yitwa Dangerous in Love yagiye yegukana ibihembo bitandukanye nk'uko twabigarutseho haruguru. Muri 2006 yasohoye album yise Everyday, imuhesha ibikombe 6 birimo na 2 bya MTV Awards. Muri 2008 yasohoye album ya gatatu yise I Am Sasha Fierce, yamuhesheje ibikombe bikomeye birimo 2 bya Grammy Awards. Muri 2011 ho Beyonce yakoze album yise cyangwa 4, yanamuhesheje ibihembo bitandukanye harimo n'ibya Soul Train Awards. Muri 2013 yasohoye album yise Beyonce, irongera imuhesha ibikombe bikomeye harimo ibya Grammy Awards, MTV Awards ndetse na BET Awards. Muri 2016 yasohoye album yise Lemonade, ikaba yaravuzwe hirya no hino bitewe n'indirimbo zari ziyiriho zivuga ku bijyanye no gucibwa inyuma
bituma abantu bavuga ko yabwiraga umugabo we Jay-Z. Iyi album niyo yagurishijwe cyane muri uwo mwaka ndetse inamuhesha ibindi bihembo bitandukanye. Muri 2018 yafatanyije n'umugabo we Jay-Z bakora album bise Everything is Love. Iyi album yaje itunguranye gusa ntibyayibujije gucagayika ko gutwara ibihembo bitandukanye harimo nka Grammy Awards 3 mu mwaka umwe. Muri 2019 yasohoye album yiswe Homecoming, ari nayo yabaye ya mbere yakunzwe cyane muri uwo mwaka. Mu mpera za 2019 Beyonce yongeye gusohora album ayita The Lion King The Gift, akaba ariyo yahurije abahanzi bakomeye muri Afrika barimo nka Burna Boy, Wizkid, Yemi Alade, Shatta Wale, Tiwa Savage n'abandi. Muri 2022 Beyonce yasohoye album yanakunzwe cyane yiswe Renaissance, ikaza no kwegukana ibihembo bitandukanye harimo n'icya album y'umwaka. Urukundo rwa Beyonce na Jay-Z rwagize uruhare mu kwamamara k'uyu mukobwa. Ku bakurikiranye umuziki wo muri Amerika bazi amateka y'urukundo rwa Beyonce na Jay-Z. Uko yatangiye, kuva Beyonce yatangira kuririmba bamwe itsinda rya Destiny's Child nk'uko twabivuze, byari bizwi ko afite umuhungu bakundanaga, biganye ndetse banaturukaga mu gace kamwe. Gusa urukundo rwabo rwaje kurangira mu 1996 ubwo Beyonce yabitangazaga, akaba yaravuze ko bapfuye ko uyu muhungu yamufuhiraga bikabije. Kuva icyo gihe Beyonce ntiyongeye kujya mu rukundo kugeza mu 1999 ubwo yahuraga n'umuraperi kabuhariwe Sean Carter wamamaye nka Jay-Z. Kuva bombi bahura batangiye kuba inshuti za hafi cyane, gusa ntibahita bakundana. Iyo babazwaga niba bakundana, buri umwe yasubizaga ko undi ari inshuti ye magara. Muri 2001 nibwo Jay-Z yaje kubwira Beyonce ko amukunda, bisa nko korosoro wabyukaga kuko Beyonce nawe yamubwiye ko yamwihebeye kuva kera. Urukundo rwabo bakomeje gusa nk'abarugira ibanga bakabihisha itangazamakuru, nyamara inshuro nyinshi bakunze gufotorwa cyane basohokanye bigatuma abantu batekereza ko bakundana. Muri 2003 aba bombi bakoranye indirimbo bayita Bonnie and Clyde, basaga neza n'abemeza ko bakundana ndetse mu mashusho yayo babigaragazagamo. Iki gihe mu muziki wo muri Amerika Jay-Z niwe muraperi wari uyoboye ndetse afite n'abafana benshi. Kuba Beyonce yarakundanye na Jay-Z aribwo agitangira kuririmba ku giti cye bigizwe nka carrière solo, byatumye ahita yamamara byihuse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Buri gitaramo Jay-Z yakoraga yajyanagamo Beyonce, bityo bimufasha guhita abona abafana cyane ko abafanaga Jay-Z bahise banafana Beyonce. Urukundo rwabo rwakomeje kuvugwa cyane hirya no hino. Ibi bituma couple yabo bayita power couple ndetse bakanemeza ko ariyo couple ya mbere imeze neza mu muziki. And I don't want to put you on the spot because I know they're probably putting the camera in your face right now. But I love me some Jay-Z. Ibi byaterwaga nuko ku ruhande rw'abahanzikazi Beyonce yari amaze kubakubita inshuro abayoboye ndetse na Jay-Z akaba yari ayoboye abandi bahanzi bose bari basigaye, dore ko nyuma yaje no guca gahigo kuko bari we mwirabura wa mbere watwaye ibihembo bya Grammy Awards. Muri 2007 Jay-Z yatereye Beyonce amwambika impeta y'urukundo amusaba ko babana iteka ryose. Muri 2008 mu ibanga rikomeye Beyonce na Jay-Z bakoze ubukwe batumira imiryango yabo n'inshuti za hafi gusa. Batangaje ko bakoze ubukwe nyuma y'amezi 6 bubaye, nabwo berekanye amafoto n'amashusho yabyo naho byabereye. Muri 2010 ndetse na 2011 Beyonce yahuye n'ibyago byo gusama, nyuma inda ziza kuvamo inshuro ebyiri. Uyu muhanzikazi avuga ko ari byo bintu byabaye byanamubabaje cyane yanyuzemo mu buzima bwe bwose. Muri 2011 mu birori bya MTV Awards Beyonce nibwo yahishuye ko atwite umwana w'umukobwa. Ku itariki ya 7 z'ukwa mbere 2012 Beyonce yibarutse imfura ye na Jay-Z, umwana w'umukobwa bamwita Blue Ivy Carter.
urukundo rw'aba bombi rwakomeje gukomera ari nako barushaho kwamamara kugera muri 2016 ubwo Beyonce yasohoraga album yise Lemonade ikubiyemo indirimbo zivuga ko Jay-Z yamuciye inyuma. Iki gihe itangazamakuru nta kindi ryavugaga uretse ibi ngibi. Muri 2017 Jay-Z yasohoye album yise 444 avugamo ibyo kuba yaraciye inyuma Beyonce ndetse asaba n'imbabazi. Abenshi bavugaga ko ibi atari byo ahubwo ari uburyo bakoze ngo bacuruze umuziki wabo, nyamara bo barabinyomoje. Muri 2018 ubwo bombi bongeraga no gukora ubukwe ku nshuro ya kabiri. Nubwo itangazamakuru ryavugaga ko urukundo rwabo rugiye kurangira bagahana gatanya, byaje gutungurana ubwo Beyonce ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri muri 2017 yerekanye amafoto agaragaza ko atwite impanga. Iyi foto ni nayo yabaye ifoto yakunzwe ya mbere muri uwo mwaka, most liked picture n'abantu benshi kuri Instagram. Mu kwezi kwa karindwi k'uwo mwaka nibwo Beyonce yibarutse impanga y'umuhungu n'umukobwa mu bitaro byitiriwe wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan UCLA Medical Center. Muri 2018 nibwo Beyonce yerekanye bwa mbere impanga ze, anavuga amazina yabo abinyujije mu kinyamakuru kabuhariwe cyiswe Vogue magazine. Impanga y'umukobwa yitwa Romy Carter na impanga y'umuhungu bayise Sarah Carter. Muri 2020 Beyonce yasohoye filme yaciye agahigo yitwa Black is King avuga ko yayituye umuhungu we Sarah Carter mu rwego rwo kumwigisha no kumukundisha umuco w'abirabura akamenya naho uturuka. Ibyatumye Beyonce akomera rero, mu gihe abandi bahanzi usanga bafite inzu zibareberera inyungu bibizwe nk'ama labels abatunganyiriza akanabayobora ibyo bakora, Beyonce we niwe wigenga akanagenga umuziki we. Kuva muri 2003 Beyonce yatangira umuziki ku giti cye, amaze guca agahigo ko kuba ari umuhanzi mu mateka y'isi wahawe ibihembo byinshi birimo ibikomeye kurusha ibindi bya Grammy Awards bigera kuri 32. Aka gahigo kari gasanganywe na Jay-Z ndetse na nyakwigendera Michael Jackson mu bari bafite ibihembo byinshi bya Grammy Awards. Beyonce niwe muhanzi kazi uhenze kumutumira mu gitaramo. Mu minsi ishize aherutse gutumirwa mu gitaramo cyo gufungura hoteli Dubai, yishyurwa arenga miliyoni 24 z'amadolari ya Amerika, aya narenga miliyari 24 yashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Beyonce afatwa nk'umuhanzikazi wa mbere muri Amerika uryoshya urubyiniro bitewe n'imibyinire ye, afatwa nka best performer. Kuba akundwa n'ibikomerezwa birimo Barack Obama na Michelle Obama ndetse na George W. Bush byatumye arushaho kubahwa. Beyonce niwe muhanzikazi wa mbere ukundwa n'abandi bahanzi bagenzi be, dore ko usanga ibindi byamamare bimufana. Who's your celebrity crush? Ooh, I was always big Beyonce. Okay. That's basically everybody, but hey. Beyonce. Yes. So talented. She's just talented and cute. Yeah. Hey, right after the shot was taking whistles in my ear, he says, "Where's Beyonce?" Really? Chris, don't give me that bland Who I like? answer. Who do I like? I'm gonna be honest, you know what I'm saying? Somebody that really is attractive is Beyonce. She's really attractive. Aha twavuga nka Rihanna, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Jennifer Lopez, Queen Latifah n'abandi benshi. Beyonce ari ku rutonde rw'abagore 10 ahuriraho na Kamala Harris, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru ni urutonde rw'abagore bahinduye amateka y'abandi bagore mu ngeri zitandukanye. Beyonce aza kandi ku rutonde rw'abantu 100 bavuga ari kijyana mu isi, ahaza ku mwanya wa 18, naho umugabo we Jay-Z akaza ku mwanya wa 9. Beyonce niwe muhanzikazi ku isi wazengurutse ibihugu byinshi akoramo ibitaramo, ibi bita tours. Imfura ye Blue Ivy Carter niwe mwana wenyine waciye agaheko gutwara igihembo cya Grammy Awards ku myaka mike, dore ko yakegukanye afite imyaka 9 gusa y'amavuko. Beyonce kandi niwe muhanzikazi ufite umugabo ukize cyane mu bandi bahanzi ku isi, dore ko Jay-Z umugabo we yaciye agaheko kuba umwirabura wa mbere wujuje akayabo ka miliyari y'amadolari ya Amerika.
Kugeza ubu Beyonce we ku giti cye atunze amafaranga asaga miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika yakuye mu muziki.